nang ho le nang hon self declare na bol pe no jong chu na tu cha zo lu wa ai le nammi pi te chun ipt atop chane pui hlung na bin te ti cha ta san the di ham ti le lung thu chun hi chi chu apel ke pui katino me nei number 2 mls is ki resign ding popular government am popul ite ni kapi wa hi empowerment the bridge and vezo se ni khopa dunia the bridge sign ke olympic hi le Pu PS Haokip president Kuki National Organization KNO ama heto separate administration movement chung chang hi henlang tule tuai namdin munu gal front ni ai nei diu ham inei lo diu ham ti ho ting le pi do thei do mo kan ke do honding kan kang ho lim hon de hin lunglu ta anangai chai kai dingen na vezu se kan temen ama sa penen he punang na pat man tam ta the big stand hen pi zin so ki pa thu ka sein ki pa e ama sa penen chi bai ga bol te na he ki pa e seitam lovin introduce ong kya bol he jong lenang chu nam sunga mizo sin he khat hi ta zin introduce ong kha bol pum kating ama sa penam nam na nam mi pi ten a het no mu hi 2023 in mei te te to gal hin ki yong ki do panovin ai le tu ni chan hin kum thum jong wal tan ai le nang nampi ki ngai na nampi lam kai alubo pen khat tu ni chan hin kam chang khat nong na ke na he ti hi na nammi pi te en aha se jule aphun na alung thailo naw chu hi in hi che nang din mun hi ep ya tu ni chana hi nampi briefing jong na bol kha na ki mu hi in ting le hi ti ding khati ding ti nammi pi te chunga direction na pi na jong khana hi na pu chi epg pen ha tu chani thip chana nom ham ti chu nammi pi te na het no mu hi nei ga sei pi le chung ta ti ha pu ka ki pa e bridge state tu ni inami deu za dinga thu ho si hom na ding phat pha na hin gon hu ke yong ki pa ka sal he jing na hi ama san tu chung galum ding hi ahung ki seitan dr grace in hong sei phat chun ken jong mars tarik git ni chun peace ground na mei de ten galai bol di wai tai pa pathin ni na si wang chai le nu par chi thua si chai le gal hi na hon gal na bol wa le nei na lu zu jong le chun koi man na ki zol lu diu mi dang in gal na bol la ke man ka hu de ani ti sa hi chu ti ai ji chun mars tarik git ni chun peace ground na mi pi ka homen galum dai tai long le pakai ko ma cham na ni sim pi ben tiu te ti hi di kana phongin elvis nelar jong pathin chwa hulim na anikini sign chu chun khat vise se chu min he thim pun de katin mars 13 apat hapta khani mulnum community hola akiman sakinen chu phat chun wengnong community hola hapta khat ding program taw khom na program kana gong in haile ichen upa khan hongin ei mi ho biren koma police official hon ps Haokip mi biren in kamat de tin port doin hong ti ta ifanas ke yong kachia southeast asian gam kaya thailand cambodia ti la ka go lehilama gal ki panta ta ba atan hichun kin jong all in kong gi gong in may 20 ni lai kong lungin kong ni khu chun pakai pathin in nagal bolding dan gift na pe tin ka ki line ni la jong chun ei ko kin in ka chi kin in a hin la gift tam ta pat kai pathina kona lamon sa na ai lu le pan pina kam chang ho ka za jiang wang chun gala hi ji chun akimom thim thei pun in mun khat krul khan in ka zuin batla tham phep kapin adang chu gul hango mun tina aki hopin ai jiang wang chun imakham jong chai chum de pon gal pi ding chun aje chu mele ho che ho sanga thingnui jong unlf pripak kyl epp somwal mahivin man chang ho hi chu ta bong chun mun tina chun hin kap ta win pakai pathin ko ma taw na ki mangjing in
ain la thili de bonga chala thi pun hoi jong le KNO le UPF in Delhi achun government ra keuna September tarikh khatni chun UT with legislature Pondicherry type of UT ding anaki submin ichipa chun UT jo ki moila ji tan de ti chu kana gelen India government jong jo agu na hi asei do lo wang 18 to 22 special session akoven parliament ties muiwa jong hebron akon apol haven Delhi ai thumbe jena ki hopiu anan ko ma hoyong kon uma le naga lang jong hu UT khat e ho ku gi jo side jong UT khat 80 dan oi 18 to 22 akhiu wa I macha lu pha chun kalung na be sen ke jong evangelist ni ko ma ka chin tu ni la de tau pi randing ke gal bola chin kai tai chena te ka ko de ka ti chu ai le ke sai gi na ka lun la man ana pot dol han sai la ke la ngong lung lon amma ni tu ni la thu phone bon lo ding nau nge til han ai boy thu phone jong ka nga ju da boy ke jinga china chi di kai tai nang ni nei thau pi lon de I bolai tai bolom lo ka thang to be se china le pa jong honga la ne se lo nen lang iki thu pi han lang china den north is abona su chim ding kanam mi tem na se hi kum ko me hi ti ka se ding chwo ki vai hop sa diu India government le Manipur government ei bolna hi kathanga tom besen kalungana besen kalasi hizi chun kagamuhi abon and north is sujimu deben India ne bola hi ti bolham iti aile kugite gam thinglang no hin platinum white gold amin iji kilai to wale least it's a open third richest country he do heti adal amite tha chai ding iji white gold hi platinum kila ding ti hin iji jun china on ta new do wale iji go hi ake khat 50 ki hop diu kati chu ai le china liang pa ahung ta ba tan ha chu ken jang pana ka sei ta chu na se pe ho di sol pi ven lang ka ga mu north is ve chi mu den ka mi tem na se ka ko ding la chu ne ki vai hop sa diu white gold platinum ki di ila do diu 50 ki hop di vai ka ti le he chu na ho pathin in bo bol the ki on thu ka nei pu ve 80 ve to ole chi pai ta ka chi dai tai ti phana engen na damin ke hong phathi ni bon ka ti ho ke pa chu nang ho ke hon phathi ka bo thei pu ha ti ki na la ale chu wa pa kai pathin tu la ya tha khat zo chang la hung na cha chu phat ki noam alu le ke hong chei dat mo tiam chei da chi ta man de ti tam pa kai pathin la ga hung pai chu ya se ya pa kai pathin e ho bi chu kidang tai ama na se chu nang ho thum gam chu neu sat bo hi ken len ta ka pi go nahi nang dinga hi ko mai front line hi ko mai nagal san ding hi ko mai na politics bon na ding mundang am poet ADP chu upon chu September 22 23 September upon September October November December January February som la ngania hunga chu kami pa hin solon ka ke le evangelist man he panang na ko chu ti mana ka chi ka khoda sana ka pi chu hichigal zo ne khona kapitai Michael Vantilen na sat pi hin hichigal nang khona gal zo na kapitai ei ti chu o hile hichi phana chu ise ba bo wa chu thungai ta chau kom ale mingkum 2025 December 30 na 31 ni hong na chu sita chu kami pa nagal te hoyam ta ke dong he pam ta boy ka zut phei koma dil zo ga tawa nangin
nagal te him le thar jong na dal pun na thip na chi na jong na de pun na ga ho tam ta ni kisun chu na to kisun lo khat chang ka don bul lo chu na chi na thip na de pun hi ko ma thli lo nga ke ma nei bel nei kalunga thayen nagal te har na sang alle thu ma zon kamang cha ta he ti chu ai la ta ba ningkum December 31 a kon ha chu tu ni chan ge me leiten ta na ga te na ka bu ya na me le ho mo ho chu me chang kha no ka ta biren ki resign PR hi ta aman ba na ta thilum chu ai le langkhat langa chu gam thu yong chu ACP ki chu gam thu chu ai la hung ki na mi pi la chu dono me ni eta hepa na ho thum chu neu sa ne na tin UT bo ya na kin lin ta ka pe de na tele manase country chu ni pe de ta manase thu account ngai phoi mi pi me dong sai lui sa no ai la kin au nga chu dono minute di ban hepa state ni pe di hitam ka tele state zone na pe po nge ai le state sang ani of the UT ta EPI ta ro ka al ahung kin azam man si ta chu kanam hlan Israel te ong chu gam tep ka pi hin nangoi ta asa kanam hlan chu mo nangoi thla khawa kanam hlan nei win izi chu nang ho jong gam tep ka pi di hi step thum na ban vet chu kal thum ai le cha khu taw na ki man la hung phat le step kat na zu taw hung ke pa le ni na hung ki na half step thum ve me si sa ba na chop khu bon wai ta na zu taw 80 khat ba hung ai hung ki na chu e phone pi di hitam ka ti hi chu a da zu ka ngaw le EPS tur na pe lang na ga mu hi na ki pa be sen wa na ma na la ga mang thai de ki ka hi nga nong nom lo ni ai ka he nei hi chun ai zalon le gi bian ani sa tha tha tu tang pas ki kai chom khat pa tu tang de atita ai le aung kina pana chu lagaw lama ima chal diu nagamu su thengun nango ki su thengun tilam hita chu hita chung chi chi a pakai pathin hin ai cha bula first 20 ni ha give ni pe khat chele nawai hop nagam jo si nawai hop nagam si ka hu bit binga hi ti chu an si ta chu ai la ka la jong chu IPSM ta le na puna pa ba mun thuma ko pha nei mun soma ka be pi di wa he ti he ai nango ki su thengu ben ti he ai le he cha hin e ho i ngong kai ben amain holam kai ho hu ben ho so jong hu ben holam kai ho lagaw mang tai ding nangai lu po be ho so jong nagamu kin ka pi hi khucha ga ho ngai lun na nani wa na khucha ga te na ho sa diu ka de hin na khucha ho na ho sa pu be na ki lu seven na hon na ki lam dan nan na gel wen kin fria ka pi nei bu be ta ho nga pho chu le ho lam kai ho ati ai le ke kong lu wa nga chu khulama ka ma pa na chu nam gol lang ho chu mi anaki khom wa na ka bu wa ngai da ma thum wa na nam gol ho cha ho se tu chu nama dengan na tong nei win na holding se din na ki sa wen lo na ki chowen I bola na nam mi te hu na dinga him le thal me sang tu na zi na lo di hom ati je nga hi la na ho se no ke lu na jang chu pathen lung se na lang lam kai hoi king noi lam kai ho ting ka te atam zo hin kanung no zui wa hita ho kitau ho ma su dia ja pakai pathi ni gal mo nai hu do hu ai lo le taw na ge man lai ko na ni la khat di chu zan khat di kinang ta chu gal mo ki tol jing chu wa chu
mun lia hi gulang yong le mei tang khanin som nga mi za jan ham bo de ja na mun li am wa nga chu me li ho chu wari aza hung ki tol a he ti chu je sugnu kot hi ka ti hi ai la chu fa na gulang o kap gam ta hong jam ti vitam ka mei chang mun kap chai jong le na ma i tha chai thuk thuk ni hi thu pho num pe ta ya cha chu evangelist pas tau pi fan chu adlia on wa evangelist pas tau sau le a tau chai pha na chu dong na hin golong chu fa da ka do le a che gari chu da hung chu agile he an che gam ta ve ai da bang pia chu amuna ta bang chu miracle na kidang ta pathin mapuin o mai chu to bang ai ja chu I ko ma ka hu adie kati chu pagai thunga ya he ja chu KCL fo holam ka thumbe ta ka ko mai hung vil lang hi win kate ta san akilo pu akito pu I bola na ta san lo ham aji chu cha hu gau thu ki se yong hilo mang yong hilo prophecy yong hilo na anon tang yong hilo e pa wa lim gya ki ho hin nahung diu naho theologian ne even EPM adi lo ho zu naho ta san to ki tu lo na do di adi point ati ai le ap adi ai la jinga pa na thaga na ki khom di adi point to ki po do je go bin thu phong ba jong evangelist no ke no tam ta be ka sei ju ai ma koi man hung pho chin lo ahung pho chin lo ho kun gala kun in dem ji ve ta hi ju hin tin hi ya hi tu ba ni pathen lung se na pathen lung se na gamle gu ji mu phan ho ta chu ai ma nga ata asan ding ki lo mo ho lam kai ho le ho so ho I pia ge lo pa I think noi chang joy le hian ma bo wa chu agol long so front line ma akap jing lo wai le mi luna inam mi te jo sim min that chai da dinga ai jo ge ja pathen ko ma ki taw chu hang lungthim pum pia ai le hok so ho le ho lam kai ho hin I pia kinep na IPP ani na lai khan ham amo ki be thing thei lu chuti ya chu hita bonga I kiu khat I che seidam I thil mu di ge chu hi je ya chu tu wangi kum thum jong thing di ta lani dong chu gala kho be ning dan jong ke tan te nai le tu na ka pau do bo chu ti hi anang le se yong ka se nom hi ana pathin tu ai ya hi ti ben in inama ding kitawan nang pan kila na han tia hi ko ma khu chat lo lo wa thu se lo wa gam mun tina chi lo wa ka ma hi ti ka se nom e he ma san tu a chun na pu chomlang ta na chu a background in na PGA tu ni chana hi kam cheng na nei lo ham na ti chu aji chu nang chu nam sunga denga chu lu bo khat kinep na khat nampi lam kai ho la azong lam kai chi tam jong le na alu bo pen khat nei ji a chu nanga kuna chu mi pin expectation hi sang pi ani in na cha chu nang jong thip chana thum wal ve thip chana nom chu nami pi ten a het thiam thelo ding mo ngai wanin se chana chu a het thiam di wem wang chu ka he in Jiho chu aban cho zoting le continue le ne pu tuin abula ga ki pan len ka norman abul ka ti su e ho I society hi na I society hi nam level ai thal choi ho en vai a ho ya aban le village level a chu house hon vai home ki hi na hi ka hi tu hi asei phat lo bang chu ka he pu hi jong le ka ga het num chu nang ma nam pi lam kai khat nei na nang ma ngai dan ka het num chu mi pi thane na le intellectual ho adinga hi society hi mun ong lo to bang khani no min democracy ga ma chenowa dictatorship ma ki vai home to bang na la hi ne ho hi au system cho phat na jong cho tampi na jong le e ho in atam zo a hi 90% hi ki vai home dan hi be na hi le dictatorship to bang min akimu in chi nang man I piti ngai dan na ne ya aphai
Nghe chung sĩ thi ta cho hin ai bị chuyện năng rằng lệ hậu sa hồ rằng chú nghe càng bố bị đi sinh ngã kuna làm cái đâu sĩ hùng hội cha cũng kinh pia làm cái hồ hay là ngã civil society làm cái sĩ hùng và cái cổ mà hi càng bố bị làm mi hồ đâu sĩ Surachanpur hong hong kam tai na nin le sol pi na hong ti chu cha ko ngai trim ta ni sum jo wai ka sol ding dan chu ka pi chu tua kan le sol ding ai le ho so si chun ko cha ko ho hi na ka mo ke khat a ke khat nal he la di a ke khan mi pi te chang ding mi pi hong cho ekar thum li lia chan so ke ding jo go hi ta ding koi man la bi thei ki ta lo ding khosunga jong chu inmun permanent na chan diu he chu soi sign kai so ke diu chule khulong cheng thom be 7 khuli khunga ham neu be se khosom ham o khana im diu titia chu khosung mi ho chu chan lo chan ei su ke phalle thing phung pha thei phung pha hin tu win tin melei ya kai hulu bentin igamu chu peeling de hi hausa khat chu custom neite hi jeu chun agama ke khat wang chu hausa chang na lai khat lang mi tam dan hausa sube jeng da ti chu apha poi hilong le hita banga chu nan sim teng u le koi kho ho chu hoilai relief ke ma amam ti chu listening pi win lang kin gulang o soling katin ai lo la kho na ke ma ta holimin katin nanung che dingu hita bang chanwo nan ei di hai tai to apana I ka sei pi dei hoti lo ai le koi hung nong dam 92 97 93 97 tangkul gal chun tamta khoja go ho ya za mu bin abang akhwa nong chet ai lo le a he su ke wai tai gam ki chui ho so ding a bo hi khoja go de bu di min het gam cha khopi la yan belwa I khu sung ho hu heo ga mai tai mi hlom cha cha bu cheng ga mai tai chai ho son jong ne team ningu lam kong ne team ningu I ki hop su ke dingu ki ngai lu ta chen khom the ne diwa chu mi la min jong chan wo nei su ke ngai ye I kan sin le kha paper present ka bola aban ba nang tan vet khom diwa chu ka gun che hin chu le hinge thing noi mi khanga he itiu jong chu adin katina chu delhi a hin khatwe chu KSO le in pi ho chu aki boi jeng wen cha chu kasina chun KSO president jong chu nang hin lang in pi president jong chu nang hin lang IPM ka jong chu nang hin na I bilang jong se chu nang hi jong le chun mi kha se nang hi jong le chun I mai chum de pun na te aji chu igamu chu ile se chu hwai nai ama kiwai pu na e hwai ta lo hi ji a chu I chang tum wa kiwai pu na ding chu kadal ji a kumi za ni na ka to hi kati banga chu tu nya jong e hon ga gel le han thing noi mi ho le e ki chu dibe se pun den chu le khatna chun MLA ho I tet sa ula MDC ho jong thanom ven al MLA ho de chu tu chungan ama ho pen hi buinen sim hi kite da sa lo hi aten ven so le tu chungong separate administration dingin lekha pedut na sa pen ven ahut di hama gi dia le tua separate administration thum ding angai chat pen ta ki resign nang ma hoi chula ibola deputy CM ki lawa ibola MLA khachang ki resign lo ham whatsapp dunga kimu adang ho bon chun government servant jo se ki resign an ti hi government servant also ki resign thei lu de hi angai nai pu nei ai wang MLA also ki resign wa la kit pat uncontest ison ro ki di chula ibola tu chan ge boi lai ta ma hon deputy CM ki la loi alo le minister ding ki chula la hi bo cho asung wa hi
hi chi ta bang i bol je wai nam dang ho in a noi si hu chu India government tok jong chu serious jong lo hu chu ka ti ya na sa ta chi MLA ho MDC ki sen hung thanum kin na lai ve UN sa ki wan na gon ke hon ma ka te sa lo de ti pa na chu a phai ku gin pio ipi na ge lo bam gang tan so do lo win na lung ge lo ka tia kan ngo thona lai chu hi ji ho hin heng ki pam tan ku gin pio ong chun MD selection thelu de angai na jong ai poi kum chu nai bor sa da wa tua kum ke dinga election selection board sa de diu chu hita bong che hin heng kui ma chu agida pon MLA ong ite savin MD se ong adan di dung je mai ite savin chule betong civil society hong ku kin pima ITLF kotu EPP diwa tua KZC highest apex body diwa na uma ki khampu nei katinomen ain la free ta aning linta icha theilu na a government put e wi hi lo chu a government chi da lo chu na che ya chu komiza ni nam na hong ki tong hi in athen lung se na chu imu te diwa hi lung neo po da apai ke pau me apu ai le apu to he nang mangai dan na stand chu government CMI pan MLA ho chung chang tho nangai dan kichi selen cha ama ho jong interview ong kana bol khai na MLA ho min chu ga pha dang ka mo nong na se chu nampi in resolution na la wa an contest a kiting le mi thei le bang mi mo jong le bang a kiting le an contest anak no ma ki son di ti khat chu nam pumpi in kinuk tu ni nei thewa ala no thu khe na ti hin chu nam sunga lam kai ho chun hi chiding chu ina zol bu ham ti yong chu issue khan hoi ki de hin a hin cha chu chitlang chinu ka ha do be nom pun cha ka sei nom chu MLA ho din mun chu to bang chu in na lungel chu ala tu hin khat ga chom lut wa zel le hen SOO in a lavin na 2008 in 2006 2008 in SOO agreement in a new government it is a movement to table a hong thungun table chun hin sei panon hile ground rules tam pi jong hong men to ting le SOO preamble ang chu Manipur integrity ke loading ke the loading ti ho jong chu akimu in na pu ai la chu nangin to MLA ho na chu ti sei MLA ho chu na lungel chu hi ta hele to SOO ho lam kai na no ya hi UT legislature chu imu thei dio na ma ji chu preamble a jong agreement preamble a chu integrity ke loading ti hong chu uma ai in na ai chi ka hi a het ha in na izar be na spokesperson pa Dr. Shelin jong explain nong cho bol na nei ba mi pi akimin the hin na chinang ma kam chinga ko na EPT mo mo ham ni ga se i ga zo tricky so aka mele ten abula pana chu Manipur state ke theilu ding ti han se hu chu hi ja chu tu chunga su agreement atha ki kaya chu achunga chu ama ho lungdam theina ding bui chu ama ho lungdam theina dinga Manipur state ke theilu ding dipa chu kisuna na ai ma anoya sentence aju hing sela sei do chu EPS amita le India constitution dan bu dung zui ya na hi je khat settlement khat chu phat kitep sungai ki chai de ki ti chu negotiated political settlement in time bound manner hi chu kati hi chu ya chu me tho ki lem chu number 1 a hi chu me lo ne ja chu hi chu Manipur state ke thei loading ti chunga ki su ja me lo fa jang chun ki pa thon sei loi chalu chu ai wanga cha nui langa chu na tha ta chu anui langa chun India dan pi dung zu ya ki ho na dung zu ya chi ki sei chai de ki ti chu a le chi chun I bia dan cho kha lu chu ka ti na chu
1st September 2023 UT with legislature ipeu chu na ipeu chu chuta chu pe thei lo ding chai le kila do ta bo mi nei ti diu chu koi mana se lo chu ye ho ke ho nei hi che a chu phat ka na da chu ki cha ye ka til mi na he thi ya anano mu hi na le India government chun parliament a bill a po lu wa a chai ding thabu chu ai ma ifal pi lo je ba chu chan ga delay da bol chu kanna chu le ni na chu India constitution ni BR Ambedkar ho Indian constitution father Dr. Ambedkar in amal chairman si minanoya article 3 kon sunu chu article 3 na say chu state article ibola sunham daile India hi twin independent hi long le ni ho khating nam lom te hi nam lom nam chaga ho hi hungen the di bhai aje chu chai choplop chon pai tam ta cheng khom hi bhai hungen the ni ho le a claim the ding wa chu state am sa khat asunga jong state the hi na amin long hial the hi abc dia koi jing chu state khan hi ke the lo ning hi di Indian constitution lo chu jong tu he thau ngai chu na article state khan hi state existing state am sa khan hi ke the lo de di am poi ka di India constitution na article 3 na say chu state am sa kha sumang chu achu mum the ding su le the su neu the amin long khel the su mang the ati chu hi jong tu he thau ngai chu ja chu me le ho hin kidang ta ya ma ho hi drama themo zo bol themo ama ho chang se dan ama assembly chu da pass nu na chu hi jong linda constitution dung chu ya thu hi tan de ki di chu hi chu fa le me le ho thu chu kila lu chu state ke the lu ding ki di India constitution lo chu chu ti ai ja chu lung nem ri kha cham lu chu ba chu chu le me le ho ka si banga chu ka ho pi chu pha be mi hilanga mo ting ga de nem chan minister ki la ta ji chun I thu a down le jing tan nang loi be chu me le ko na ne ki resign u le tam hu te na up ki disment ka ti le chu la ai ya chu atiu ki resign un mo ti lang government dong ki deu hen na ju di the lu chu na ki dong le na le se le phayet na na ne u to ki na chu na ki resign di chu la separate administration thu ma sa pe chu na ho ne u lam I bola tu na ki hen mo sa ta na mo mobile amni sar khal ju ga ki la hi jong le ka ti amo mobile aki thu pi a support nu ta chu ka ti Ji thu a hen akichi sel na ya bo akichi sel tan henge SOO te table chun UT chu imu theina ve tiu te ground rules to tingle achi preamble integrity thu ho jong chu nen sei bang chun a hi ti taw te ai le tu a hi idin munu hi tu le tu a hi I chan UT with legislature I thum pen hi ji progress I chana ma I chan hoilai muni phau tam ti jong hi nammi pi ten a het no mo bin na po hoilai chani phau tam I pistis ai mo ham ti chu ei ga sei pi ki no pathin nung sin na chu 1st September 2023 ni a chu UT with legislature Pondicherry type of UT ki ti hai aji chu Pondicherry type of UT ki ti lo na hu Pondicherry hun district ni bone ya Karnataka jong oi lai munthumai district khar khar tai nei home chu tina ju ji hu e na lan pi hi ukilo ki haizer ji so di ta chu constitution expert ho alam ho na se ju te to han nang ho gam jong chu cha sa lang jong nam ven na alo le jir bam lang nam ven
thế đó bằng cho chung mà nó mua gì chun Pondicherry type of UT cái tilo ai là bonus mun khana chu akiti ai le chun naga era dong tong khain meli era to khan dong amin ti chu cha za phai ti chu chong chu kho a ki sapoi inam medium na si so covered o wile na Pondicherry type bang chun amun chu ki mat chani dong le i gam jo si chu ai the ita KNO ma chu i chu khat hi ya tu le tu tha hi to nga chi ho le loi ho phe mo hin meeting phe mo dong e ki ho bi ji wa advisor pata dang ni thu chu ama ho lo na siu chu article 244A 6 schedule base changu na kila wa ngai nei aho di lo ai le nagam mu pha no le chun nagam sung thil su ho le no ya thil su ho hi centerin kila agu tale na wang se de hi tia ya chu chong chu ki pe lu tha ke ni chu he tia chu kati na chu ladak te hu UT chu UT ai wa hu legislature umlo ai lo le 6 schedule base on hello aya agan theu chu amina hu UT hi ba che ya chu ho hi a khat a component azat ya na mat hat lu thi zo si chu a khat I het lu nu upgradable jing wa hi ya chu lung new na ring am pon ama bu chu Manipuri BJP state hin center jang chu BJP hi ji wa hu azo hi ko ma hin BJP partner khat gam khat chu ki home ke han nang le ama hoda hi IPM BJP thalhom na khan hungin te tija chu lunggel hi tam ta san ni di do lo he na di ta chu he ta bang them chu le ama Hindu le Christian problem ji ajong chu ama kon khan ho Hindu jep ta ho ngai lu jep ki BJP hi na jong he ta bang ho hi ja ku thili che ge ji nga hin jong le iti chan chu atu jo di ham kati tu azong he lungdong wa CRP ho nasa ta next slide era gunda ho ti dai thing noi me ho sube ho loi choloi chu kan tol lu de ti kin uta chu I ju ko le PR dong kin in ya ke dong asander jing azong chu atua ho se julam kai jing ding la hiloba congress o bang hu wai ho mu han nang le mi a he sa rahul hunga phat cha he ho hin BJP ten Manipura Bharat Mata thatawe aung tia Mizoram election na se ju Manipuri khanai da poi niai tai kamau se do ta chu he ta bang ya chu congress o bang chu wai ho man nang le bai ta na pet nai mu di chu ha chu lu nei chu gam khat mu ne dinga chu yong le hizmen na chu lung neu ne ri ma cham pui I mi pi ho koma ka sei no mahin ya ju tu yin ka ta ong chu doctor sei le message ka thot iso aron le nang ni spokesperson se san ki gelo ni di lo hi chu to bong nang ni negotiator ka din he non di sume ka ga ti chu table government IPO is chu e do pi ai ja chu I dei deu ingai cha chan wi sei deu chu la ipin gi chal honam ka tia ka ga til hoi ye chu jing la thai bela to hom ki dei je wa chu ya chu nam sunga dinga thillen kha chu bai ta pa cha lo chu ki mo lo thei lu chu hiong lai chai pan ni la khom wa lam chom cha chu lung neu lo a pathin phat nai nga wa li chan te di he ti chu ka sei no mai je nge ke pa min nei le pu ba na hin na chi ki tin inam sung hi to ai sei ban ju ga zom le han lung thu na lung thu ti in KZC SOOMLA hi cheng hin
Nampi politics amao en amakai wa atol hin KZC SOO MLA amao cheng chu lungthu itiu hin ahile chiong chu SO extension hin bol wa chun anzo ai sei pa integrity thu ji chun namsung hi ha ta in lunghem na jong athasiloi loi ti chan no men jong le pathian zalin hi cho chi hung ki hui tup ki noven PR sung hin chi chu popular government hong ki siam ding ko na hen lung thu ho cho hong ki ho ki noven go hatia acha hong ki nop to naw chu PGI zaudi wa hele hewan condition siam ho chu written assurance APDU hi 2027 election ka a chi ka su buling PDU ti ho chu condition tampi ko yoven na chi ho chu AP wa hele PG join diu AP lo le join lo diu hi ti khat chu hong ki nop to nang nei yun ai le mi pi yong chu cha chun ha a PG thui mi ma chun nom lo jong an ki na lai hi jong le chi ei lam kayo lung thu pen chun akinop tu naw jong chu ama hole ama hon declaration a bol pen jong chu lung thu ma chun a hin palke tan na nen palke ta bin aji chu nang jong chu SO group man nahi ji a chun nen palke ta bin ka ti he na po nen palke ta bin hi le hi question hi apai tuan nan si lung thu declaration chu written na sun thoa assurance de pe wa le ka join di ve ti ai chu le lung ko tu secretary pa in a sei chu lung thu on apal ke ti ja chu nang yong chun lung thu on apal ke ti na ge le lung thu on apal ke pui apal ke chu nem chai sem din thangin a jinu ala sa chu apal ke hon chula manin hi ji ja chu KSO on UPF a pau tho lang le KNO hi na ki khom te di he ale la sa chu aizol meeting hung de ta chu aizol la chu ge ho ngan ti ben al he chalai ta chun hi chi deputy CM thu zo hung gingin ai lekin jong ajinga tha chu aizol la chi pai diu ta chu ni jo ha mai tin jong ka se chu hen lin thangin sem din thangin ho pi in niam chain deputy CM ki la ta hen atie tin long hen din thang ko ma lai hen ala ali boi di hi aizol meeting yong ka cancel de sei pin ka tile ni vision ka khiuja ka thu se yong la nom lo chu nang thu se chu ka ti boi ken ka se pa chu niam cha in deputy CM cha la nge ngai aizol meeting lo de ji sein ka ti ya hen din thangin thada thima pau chu ka het pha na KSO meeting call bol bazam ko mang chu ka phone na mang tin sen nangin nang le president pan susun ko ma se lan lang samden nang phone han nemchan deputy CM ala po le aizol meeting chu ka cancel de kati hinge ti lan ale ni ha sa yi le kelanga nemcha utekinga bol ki muta TV a chu phana chu doctor Saiden chu ka phone na nemchan uteking la ta khula deputy CM aizol meeting cancel ka bolte achu ding ma ta chala ta sa he thong hum pa ko ma ka se aizol meeting ka cancel te kati a hoi dong la jing ka ke ho KNO cabinet meeting ka hiu chu ka hi di hin ten ka ki hopu ka ki hopa na ka loi ho khan ran se chu a han pa lang na mo lung han jin mi sem din dang ta ki howa e hoi ki nop to wa phat ne ding ha ya li ji ju me bola ka withdraw sa moda mati hula acha chu de la phai chi win ka ti an mi som zo langa chu aizola chi fi chu a hin ne oi mo hi win ka lu han long chu di mo ka ki sa pui angai na hi pui tu le na ngo ding ang chu sei bai da de kalam kai pa lu hang ti win na panu win ka tia
ai zo la kyo ni di ka sut pi wa ka so lo chu ka sut pi ho chu ipam dai le mun khana ga la mai le ibon cha ki thowa gal chu su bang ding a hin la gal ki jai phat le lai mun a chu e mai ma operation area tham dio koi ma operation area ki chu lo dio he ki ho ta bang phep ka sut la a hin la a kho pen chu mem chan withdraw bol ai bol ham one